Juma ya mwicho ya mweri yo 10 tariki 31 ya mweri yo 10 yoro yokumba kwithira yukirikire rwari mwakene ya 2025 mbetekire nkuwatyo we nikirendeto chia Meru TV thamu wanjani wambita muthoni wa kiramana tuthiatiriki mitandao yetu yo kinyanire Facebook na kinya YouTube na kinya otira nukumba kwithira wetu thiatire okulukira Signet na Pang Meru TV kenda kumenyerera karika akaunti yetu ya Meru Omeya Meru na kinya thigurune yetu yonthe ya Kenya nuntu ahani ukawata ndeto china uthio bwa Meru na nende otiange ukomba kwithira ukichiwata kiethera teki Meru TV otiange ukethira wichiwata tukiambiriria nirikirikitie otukinyela methene yetu ya ndeto ni ati nende nyuma ya ngavana wa kaunti ya Meru Mutuma Ntwithinkia wikinya akoti ya Kiambu na kumba kwithira akiaria uma na kurwama na nja ya Daniel Muthiani ura wijikene ya Sniper nende akariba bore ibachumirete na ukatha italirira ngavana abakiwa nende bone bukuona ni ngavana wa Meru Mutuma Ntwithinkia ITR kenda utira nja ya Sniper ikomba kwithira ikiona kioto na kinya barabo mbere kwithira bakiringithanwa na ikukiawe iba wikirwa mpini na kuyukirwa Italia ya kiwatho ronora mwandikito wa ndeto mwende olaibuni orire ambara Daniel Muthiani kana Sniper itete na mbere kuthikirwa rantuko yero rathikira swana ngavana wa kaunti Meru Mutuma Ntwithinkia kuonania ari mukuye riu akariba bore ni bachumirete na kwanirwa ni Italia rira ngavana wa kaunti Meru kurwama na uma tukuona ngavana acitaniretie kwa shaindi ndeto izi tukuromba acitanirie buru nikenda akie mwana ikoneka ati turekuru itwirorwa kai muno nontu bagikukia mwana ojo uria tukiigua ngavana nacitete kwa mushaindi wa nteto ii twigite bwaga itugwiritwe na twenyume wana itumurombera nikenda nteto ici ikona justice ngavana wetu ari mbere na Murungu ari mbere mantiza kagira ngavana no inkuona akomba nontu akomba na nombete nikenda nja eu na mwana uwa akie mwana uwe koneka ke ngavana uwa kuthithia na tagitangirire rega na ciumio u ngaya mwainya akietendeke umabumenyeke na tukaguru muno twagwata umabungwara buri kulukine bakuromba koti nene kuthikiria na kuitea mbari na uma na kioto na nikenda family ye kona kioto kiayo romba koti yetu igitega mbari ne yota mwana ojo ne justice na kinya barabare oragani bajokirwa atua nikenda tatoje tikejo kalika kairi ndene kaunti yetu gikira ngwanda akietendeke na mwana no tunya barabara na DCI baita ngugi ya gutonyerera boega monga bamenya na arema ntujomire kenda bakomba gutwira yaba tu ungitumba kumenya no tiba baije nyende muciari na woni ntomba kuigwa boega mwana wakwa arithiretwe gitendo ja kiu mwana uyu athithiretwe bigwa ngwiritwe nontu akwire buri ou ou etirite na mantu jau o ngavana wetu na amo na koti iba igirwe kirero kia muciari nyende muciari mwana ugaciari ou na bati kuigwa roro bone na mwana ou ikio tukwenda athingatirwa aki yake yawe ikenda amenyeka niki nontu akwire ou no baraba muragire bajokirwe atua ikoti uni nkuramba akitendeke ke mutanasio wetu etere nenkuramba koti esunguze mantuja kenda nyema banania teu bagia ugua Reporter Meru TV kuma bore mbeta wa mwende walaiboni Nibega sana mwandiki yetu wa ndeto mwende walaiboni no ntubaronuru na njira eliki tugeta na mbere kiri muchemanio ajiro mbere kwithira yukibuthika ntere cha yembe yuege nende arwa miri iba matura kana bajikene na gichomba ya area managers ara mweshimiwa kana bunge abagishigo mbunge kuma agishigo mbunge kia Igembe North na kinya agishigo mbunge kia Igembe Central barawete ugeni mbunge bagishigo mbunge getia Nisti Mpuru wa Bori kenda bedra bena kanyaga keya na muchemanio kwarire manto yarethirete yakirumira ishigo mbunge ki burio wagi abwa ukaria nende mbunge wa Mpuru wa Bori akiaria na wete kwina umuhimu kana kwina ngwataniro ibati kuba kwithira irio kendo utiro te wamba bugwita na mbere nteri na kinya awamba bondi kumba kwithira bwikinya mwicho wa Mpuru akiari nende ongelete na kuwa kwina ringi gitumi akiamiru kumba kwithira baina kiama kio kira giatuma nende bethira abakioneka baina batakirithura none ebira binene na kuruki nende narombete baraba kuromba ite mwanya bachunkumene na kiama kio no pona kwithira abaiki watambaru arawete kiama kiki kurwamia ringi siasa akuma nthiguru yetu yonthe ya Kenya kaunti cionthe 40 na muwanja riboti ya mwandiki yetu wa ndeto mukiri onkunja watu wetu, lakini tusema kwamba tumeungana pamoja tukiwa wajumbe wa Meru community kuchunga kiti yetu ya naibu rais na kiti ya naibu rais. Wala wanamangamanga nenda wapi nenda, hapana, hii ni kiti ya Meru, hiyo ni haki yetu.
Katika uchaguzi wa 2022 tulikuwa namba 4 nchi mzima kupeana kura, na wasaizi kuna Watharaka na wasaizi kuna Waembu, more than 2 million votes, na tunachunga hizo kura ya kwamba sisi tunataka kutembea na mtu aliye na masao, sio sata. William Samoei Ruto ako na masao, hao wengine masata. Juzi wamekuja hapa juzi, wakala Mekindori walikuwa na matuzi na vita ambayo hifadhi, wakaya Embe Central vita na matuzi, wakaya hapa vita na matuzi, hakuna kitu yoyote hawaliacha hapa. William Ruto alipokuja hapa security tuko nayo, alipokuja hapa barabara tuko nayo, alipokuja hapa maji tuko nayo, alipokuja hapa gari mpya ya shule tuko nayo, alipokuja hapa mali ndio hiyo. Ni tutamu sio tutamu. Ni tutamu sio tutamu. Weka tutamu nione, weka tutamu. Mimi ni Mkatoliki. Wakati Yesu Kristo Oscar Muthomi Mutugi ni umwe wa kariba kaunti ya Meru rachimirite na kumba kwithira kiwa ya kaunti ya Meru etina murwa Meri akana urawijikene na Gichomba Kingpin mutongeria wa Meru akiwa atongere bara bainge ba Meru abonekete bakiringa siasa cia matura nende na ugete kwina bata ya kaunti ya Meru kana atongere ba Meru karandi na kumenya nu akomba kwithira ari mwaria wabo kana Gichomba Kingpin. Report ya mwandiketu wa Ndeton Jeff wagituma. Nawe Oscar Mutugi muthomi na muthuji wa siasa kuma kaunti ya Meru na ugite kaunti ya Meru na ndete na mwaria kana mutongeria wa mugongo jojo ura wijikene na Kimoni Kingpin na kuga kinya nikyo gitumi kaunti ya Meru itena murunga mojumwe jwa gisiasa. Currently tigutikia tuga Meru community ina Kingpin na kwithirwa mtu agitwa Kingpin ikwithirwa imutongeri ore community iomba kwithirwa ikithikira kimwerekeraga direction ira community yonthe gutake na kinya kethari etwa Kingpin iregeragia kuthukua iri serve purpose fulani yonto ikwenda kinya kethari community ikethirwa ina mtu umwe ura omba kwaria na direction iria akugira kana iria gutongeria community ikethirwa ikithingatwa ni onto mutongeria wa community. The ideal characteristic ya mbere ikwithirwa arika community before interest ciawe, but to atega tongeria baraba ingi especially baraba kuma siasa ene cia national bagichoka siasa ene cia county barithirwa be driven i self interest anto area kubati kwithirwa community igikwa mbere kukwina gap na ikubati kwithirwa kugeza kwithirwa kwina goodwill kana kwina mutongeria wina courage no ethirwe akijukia gap iu na akame occupy na kukethirwa kwina collective sauti ira yomba kwithirwa ikithikirwe community ya Meru. Nkuruki muthomi ujo na ugite Meru kwaga mwaria kana Kingpin wa mugongo jojo ni gutumite kaunti je nande kaga witi na mbere kuma kiri thirikari nene kinya nyuma ya kaunti je kwithira ringite kura inyingi kiri kithurano gikuruku. Scenario iria turia kwithirwa kutina mutongeri umwe omba kwithirwa akirwo no gakaranthi ki bargaining table ya siasa cia national iritwa disadvantage ekwithirwa kukeza kwithirwa kwina intention eku divide community ya Meru County keza rahisi ku divide na kwa divide wa kukethirwa kutina collective bargaining power na kukethirwa kutina collective bargaining power ikiwa tumi Meru ikethirwa yari namba 4 kikura ira ciareti kithirikari ya Kenya Kwanza but maendeleo kana mpumire cizanitie mawega zare cizanitie na thirikari zati kuoneka muno ni onto no umwe tumba ku point thirikari ya Kenya Kwanza kana kinya kethirwa ni opposition ni ari ura tumba kuga na kuinyiria thirikari sana ithirwa ikiriward kana ikinenkera Meru consumerate commensurate ethirwa kinenkera Meru commensurate benefit na kura ira cianenkaniri Meru ya approach siasa cia 2027 bado ite united kana ite na kazu kamwe o ura twithiritwe twina scenario cia kwithirwa tukia short changed ki maendeleo kinya after ku contribute bo nene ki siasa cia Kenya na kura
scenario yomba gucokerwa kairi bou bwe bwa kenda bwe kumi Oscar Mutugi ariuga rumena na kurega kugwatanira gatigati ga atongeria na aringi kura nikio gitumi gikinene gia kaunti ya Meru kwaga mutongeria mwaria kana kingpin. Machindano za ntura muno na Eagles tia Meru na atongeria betu icho chigutuma kwithirwa atongeria bati kwenda kugwata umwe wao mbaru uria akethirwa ari ni untu itukumenya supporters ba Meru ibagwete ntere mwanya indi atongeria bongo bakeza kwithirwa bagikara nthi paka bagetikaniria kurikira umwe njara ethirwa agitwika no kingpin then untu bu no bombike but kiria tuonete na siasa cia Meru muno ikugita na maguru kurio gukuingi sana na kurega gwitikania na nduritho iria cigatuma all the time twithirwa turiariria mantu loko za county na ari guru tukethwa tugitiga kanya kanene na tukorirwe nya devolution ikarikite kigina kiria gutigwa the national level 85% county na iraisa 15%. But atongeria bara twinabona bo bakarite zeka focus yao yonthe izite aza nthigurugi county kiti kia governor ikio kiraere ikio kila politician akwenda tukorirua that tuku need mutongeria omwethirwe selfless eke community mbere ya personal interest chiao ni untu bara baingi bakienda itevi personal interest bakwenda kwithirwa bakiuzuriria chiechi mbere tuone mutongeria omoro kathuganiria Meru as a community ire mbere ni untu leadership bwa mbere bati kwithirwa servant leadership mantu zangiza bati kwiza ze number 2 nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam Iboya muno Jeff Wagituma tugete na mbere urokuromba giti kia Nyaki East MC bijikene ya Alex Kabruba ina akabolie bibaracyumeri nabo bakwithira bakiliongira twana turaturi ya runguro kariyaro mu bisaba borithi na rantere chia giaki na njiremwe kumba kwithira bakibatethia na matres na kinyamire ngiti ya kumba kwithira bagitumira akiari Alex ne wite rene tweri more otigira nende na kumba kwithira kitamburuke njerewe kirantu barabate guciumba na kinyantu barabate na awakuria akiromba mwingi nende abacyumire kaite kwa kagita na kumba kwithira betwika kitharimo kiriantu bak muno kaiteneka atwerekerete kathio nkuri bote mwandike tu wa Ntheto Mutugi wa Kiambi. Alex Kaburu kumeria matagite kia MC wa Nyaki East kire kithuruno kia mwaka jwa 2027 na arwana watanete na timu ya wena rabethira bagikinya ntereshia gia kikire gituo kia Boris kia giaki kire gutamburukia njara ya utethio kire yana bethagira bari runguro menyeri bwa bitha baba Boris arabethira bakibaguna na matrix na merengeti jaitagarira kuonania wendo batu tuija community ituronere twitanirie ngugi na thirikari yetu na polisi betu nutibo twitira ngugi nthongi na ni antu bana kiao muno tureja twi timu iji itongeretu ni Honorable Alex Kaburu urokuromba giti kia MCA Nyaki East na ituronere ibwega nuntu bwa kuringana na askari betu batweresere kiriana baraba gukwa na njirene bangi baurite bangi bategi ibagagia na raba beka bana kubeka lakini batena bya kumamira na bya kuigwikira na ito ajukirie kanya kau twija team Alex tomba gucwa twinto turetete na arua chokirie nkatho askari betu ba police station ya Kigene ire twikite iru tethio kiri Nyaki East sub county bethiri tubeba laka mantune John igitarira kukuthura kwina mantu chatiagirite ibethero bakinform antu baba ingi bakabera na tukaranina bono tukagwatanira so that is why we are here today kuuga askari te anduba community askari ni antu baria twethirito bario ikenda tutethania kuringana na njoreji ana baba ni babwirite kwamukira umenyeri bubwega ojana baria bangi bakiromba riu atongeria omwe na antu ba wendi wega kuona ni bagutonyera na gutethairia makarikata jaja ikenda tukombotethia na betu baria bakumba kwijaja nikenda bomba kumamaga bwega bagicwirwa
aciari bao. Bibilia iriuga kiao na magarikia gutwirukira no nturia kiao kirukaira kiri antu ba Murungu na antu ba community ne kandi gurithira kwauna ni tuthingate maandiko na twithwe twina kiao na Mwathani Murungu agatwika mwitikikwa. Inkuromba community twitanirie ngugi kwa kweli na polisi betu tukomba kubeja information nara gutegwita bwega na inyabara bakwendia ndago cia kurebia tukomba kwira information police betu nikenda tukombokaria community yetu. Ngiripotera Meru TV kumagia kigicigo bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Bamwe baciari arimu na kinya atumiria bakumantere cia thurire wa ndini ya mikindori baciumirite nende na beka mucemanio arabariritie mantu jegie utayanirwo kwa kana gakaiji bakiwa kinya cukuru ana babiri bethrete bakiniana namba inene ndi bakuromba antu bonde kumba kwithira baiciumire na utira kana gakaiji kakumba kwithira kakiono kwa riboti ya mwandiki tu wa Ndeto Wandams Muturia wa Thirinja. Mo amona chiari kuma skuru ya Thoride Secondary School ni gicumbi gatiganisti ibacumirite na kumakira kana kaikara bakwinya kikithomo ikethirite getianirwo nyuma. Ana beto ban boys been a high rate of school dropouts. They have lost hope in life. So in Koromba, all the stakeholders as a school we have planned with the board of management that will be calling a chiari bantu arume tukareabo ndiguru twaranirie turanie ne atea mwano ntumurume akathoma ne atea karabo boega no ntukire na bara bena quality grades cha university cha school ethore ne ana baire yake tuikitie university ba boys na tweja inya kirasi kionde ana bara barageretwe ana ba boys baba kaimono around 22 kire ana 68 bara barageretwe kire ana ba ye dene school ethore na mbunde tetekenya nyiga ni tetekenya nyiga no nto the larger number of enrollments ya students ni anabare anabai peye banyete na tuna challenge that one is a challenge lakini toa ile tokona membi ni aciari ba arume kala ba koro ibo batu play their role kena to na that competitive ability between girls and boys child. In this year we have realized that at the secondary school girls are performing better than boys. Because out of the 8 learners, 6 of them are girls and you only have 2 boys. So the boy child is in a crisis. Na chiari no mwanga tuthugania boria tukareta mwana okwe na batwe nikenda society ombe gukura bwega. Agenda utira kithomo kigicua mbunge ikatiganisti gitira na maringi arimu ba munachiari barombete antu bonthe na mbere kwatanira bakiwa thina yuka berera ari acha tongore barabara ari batomba kwitha kwatanira na arimu kenda ukire kithomo ndi bakiwa ntu umbete kwetha bwitinche thai no ntu mutongoro ya uthuri ndene gicua mbunge ikatiganisti na kwarini na boga ndote thania kithomo intigania centro kithomo kia kraige kwindama lakini kuma mwaka yone tukuona kithomo nigigwitia na ndi boria mbomba kwa device bokari achiari nitugwatanire nitwariria na beto na muno nitu support machukuru yetu ko over the necessary facilities that are needed gachiomia tore achiari tukariria na beto the political class na yake gatuibaimbia twathithia bwega bora tomba kuromba thirikari kagitene gaka ino ntoba magita jara to kurukira ja uchumi borito magita jara tote komba kumenyera kuona mbecha cia kung'ana ciari bate kuona nyagwa wita ibaruga twaromba thirikari ite na mbere kuongera bursary fund kuma kiri county kwita nyakiri national government mweshimiwa beto ibatutethaia muno na gutwa mbecha na gutu support indi bakonga ongerwa nyacio tutethia no ntukithomo ikeja kugwa ngugi cionthe ikugwa na nture kugwa with tigania initially try down lakini kile turatara thina muno ikwetha tutara na cooperation between all the stakeholders watuika tuteko watanira to team up tukuria kithomo ndene ya tigania central muno kire enlightened group batere da bana kanya ku interact na babangi ba less educated people kana bara ba intorene to share the idea na tona the way forward brato mboshi kule twetu ingwa ndende tigane setru euni era dinene muno lakini thai itokwaraniria na dinama itokona a living or a way forward kokulokira
koraniria with all the stakeholders. Kiripotera Meru TV kumatigane Mbitanda Msumuturia wa Threnja. Ibaya muno mwandiki tu wantheto wa Adams Muturia wa Threnja na riboti ya Adams Muturia wa Threnja yatukinya thaa imwanja na ndeka 20 na nkulukia atwikira gatanta kanteto cia Meru TV ta muwanjani wambita muthoni wa kirama na tutrimane mweri ne twitite yo 11 uyu kirindeto cia Meru TV weekend ithira wina kaita kakia.